dihita na maranggi asa mangara dehiak kamu disi. Di horas soda. Kuma. Oke. Angkat tok kamu horas sok kamu. Iwa rus bagi. Bawa kamu rus bak keluar. Iya. Engek mandala di ina. Asal repak dot amat tau. Sianon. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Bok kamu. Iya. Sianon kamu. Bok kamu bertemu dalam sebentar. Iya. Samping apa-apa. Patel banggual parkorsi rajani nama lo nahutul di tatuan nahot dibongkar di rumah nah masa sabuk dan doa sopa tunangan tua di bata amang patel banggual parkorsi ala nunga maratar nabi dan damang nami sisa lima tua dopas parti kerong atong perjono baju aluruan homata di bata anak-anak di bata do konana cara di bata do ujungna sehalan di kampung kami nama muka hutau nasa diholasi kami mengudah sari batu aja pas parti kerong nunga dia dulu dah tu sehalan di kampung kami nama muka hutau atau bolu dah mama tuan raja ini atas ibadah dan lihat naluru aji dia dong nama tak kurangi udah nami dua pas parti kenon asa dituturi jangan diajari kami bola hasbuton baik dalam adolon tu amat raja dong ini atas ibadah Aran yang mangaliak mana kami di pogunya lamang antara Nabi Damo atau ngadong hatari na batuan na batok dibuat tarudiat babai batu bata atau baca mang mari hami gotang lihat kuhut bacong gotang sopa kuna bertua di bata
Baik nama.
Anggi nami sa loob na malaw, mani kabarita guning. So, itu tulang namin sa loob na mulai sa panggopas sa tulang nakosok. Bulan-bulan nakosok. Jadi kalau digulang untuk tulang namin, tuhamu sa loob na. Dan nakurang petaho, tutuhami, biari sadaron di babak panghajo mahamu, tutur-tutur hamu hani amang rotamina. Soalnya mangata sa kami orang mulate. So ini madohak pinatutuan ni Huda. Raja nami takkan suatu kami lo. Itu lucu kusomi baru dapat kotang kalau masa udah. Las diroha manang do diroha natutuan ni Huda raja di pantai botong. Nah kau suruh kami, dihamu natutuan ni Huda nami. Tok tutur-tutur hamu kami raja nami. Soalnya mamar dong mau lihat. Atau anak nama tahu kita anak kasihan, sakit karena kontak sanobas. Jadi abang tanggul purpose nami. Alaman waktu rangon, raja nulung, mereka mau pamit tanda semua. Oh lo. Ini nggak iso, nih ya legap nih om. Kabar lagi, beda mamaku, kodang aku bagusi. Mana. Tugiba tutu, torok na sa hisata, dia kahita na maramarangi. Taruwa di na maramarangi, malaw. Songsongi na pinapaluputa sila rasa. Songsongi na tamu na para sa luhut rasa di buru namin. Diyan, molo hula mati kami, manang kulimang-kulimang kami. Anak Kristen na mata tiup. Jadi orang tersonon akan paham lahiran, kalau sonon nagali akan bingko menortor. Sebenarnya dangalani galeni, dangalani nama mikirhon material. Kalau hebek berang do. Ada orang sonon, mana tahu mengarahkan. Nama keyboard nama nomboran. Jadi yakin bau. Tarsoni lo pakilalan yang kagikon, soni nang kami pinopon dukung nami pujamangan, ihahan nami, abang tua nami, abang udah nami pada sanu. Lalu nang ison tinggal di Papua Udakon, abang Nuryo. Auma pinopon di sebelah kanan, angki kompas si nomor 2, si nomor 3. Pakirin, ini dia pakirin. Nyodo nasib. Si nomor 4 Sobe, si nomor 5 mak nada ber-berbon, si nomor 6 Parharaman. Orang mahami tidak perlu punang kebudahan. Jadi alami sisa pakirin aku, sisa aduk, sisa lumut, sisa roha. Ya bapak udah kol, walau dari segi umurnya. Muka pantas sarma dua. Alay-alay do orang penutup di Tuhan. Bah, tunggu ino koraza. Si sarma dua lo bapak dokol. Alay nahok deh nau sarma dua. Atau asa. Malu tu kami. Do apa lagi kol, apa nasaluh. Kamu tu gedang niat kan orang lagi. Baik nama. Kota naman hamaragi. Alat ibuluran hati nabiyon. Tolong siya mula masuk. Nampak.
tong tuh ibu tanam betul guru nami aku satu deh tuh guru nami betul nami lain nami soal harap tanawar gitu sampai tuh nataruhan no kita taruhan bapak tahu tuh yang aku stop ini harap rohanami gugus itu rohanami totong mahita masuk pada guruda sudah Kan bakit tawa ko daw? Rata tutra kepentingan bahasa. Sudah holong na, tong dulu kita mari pasok satu pertikian. Padu-padu bekenya maksi sari berdua pertikian. Yamu ham kinami bonasut pertikian. Son rohana kan himu nadong dikili-kili sementun. Nadong doa amak narawu di roha. Imani permutin damangan. Sada tokoh ada damangan. Sada silerut terlebih badi hitak kemar-kemalau. Jadi si seseorang kami paling partikenon terlebih badi hamu tidak dibilamangan. Asa tiru hamu para ini damang si sari maduan. Boleh tuk sangat apa? Haroro nami Nasparoni dia mau kanak konami dokter nami salut. So kata di batuan nama toko tubuh singala songko karena berubah. Makorasi masalah ni dalam sisari batuan. Di hamu para anak boru. Awak tadi batal jauh bawa aku orang mabok di pasar. So nabi nami. Boru tuke. Otik sekolah tahun gurang sekolah si pujion. Nabui pepunghami siya kena menawar barangki songket tini keras buga lasma rohamu gora suhu macalo siya kami nahangimu soni mamar dong mau lihat sahak mariho Pengumuman nama kapok ni roha ison cocok kami mulau marga manik nasian Buta Solo Jawa Tengah. Jadi buih kami jongtong bison ia au dohol abang siak kangen ni namon dingon lima abang Leoni sahuta mahami di Solo jala sada punguan dohami lima punguan Silau Raja Solo. Jadi orang hubege barita nama rutu ngolina totoon ala kebetulan di Samosironi ba bahwa sangat homa roa pada di bagasan yon. Jadi itu tuh di hamu suhu bolon masalah roha mulu binigenak kinakahatannya kana anak tua-tua na pasako ng kahata tumasay tinggal dututu magdalan ulaw di bagasa sa garyon jala huber kami kakompakan niya kahamu na mahamaragi tumasay sabas berengon ang biya matutu di pagkat ini na tua-tuaon lang tusada na mahamuakan na mahamaragi posrohan nami arok niyan siya kamu na buhay gabi manghiuton jejak ni lima na tua-tua na jumolo man yung kalong kita mulo songon anggaran dasar nasian penguata Silau Raja Solo ngadi nga kaya makatay dohon pengurusda isaman nonin na di pasahat mulo mula abang doh kakak sian bona pasuliton. Jadi omak kehadiran nami sian Silau Raja Solo Jawa Tengah pasahat kami mah na dohami marhabo ni roha di baru jungulu ni na tua-tua nata baru-baru pon. Songon lima hata na buy pasahat kami mardongan mo lihat butima. Ya. Ilamu ya para kami. Baru kami. Mau lihat mah. Itu buan las roha. Mati di pasar mah dua ini. Ina toras tengah. Ya kami. Kami sian bungon Silau Raja. Maka tahun nadokot ia damangon di titik kodonan termasuk doang damangon 5 itu napa dibut-butan ibungon di Silau Raja. Jadi ima fokus saja enaman di bungon Silau Raja ima di retani rohani akapunguan nani dinani
tidak mampu sisa 50. Jadi alani siap kami pengumuman Sidau Rasa Opar ya kanau tinutuhan di Punggung Sidau Rasa moro be tung sama dia anggaran dasar na pinasahan ini punggungan ini otik kurangi atas mupakat nih punggungan di asalas marohani kamu ya kak anak nami dohot di bawah nami baru nami asa roh kami pasahaton di pason Mga nalihiyan, di situ suara tapi na pungunami kami ya kan marang-marangki so sama ini dohot na pasahaton anggaran dasar nasiyan Sidau Rasa jadi abang pergorsi kami masa roh kami pasahaton ba asa sahat nih abang situ suara tu ponasut Terima kasih.
berasuhut langsung aku buruk tete asal sali mangapun no sahak mabanting keno dihamu amang baru nami do na baru nami Iharay tamu sa luhut na. Gawat tatapuda, nauli do na ringgan, atapulapul, tupaparan di damahon na sirani tuwata. Sa luhut na hata na pinasamu, gabe barparbuay. Tukok na sida, dinalati, sulu-sulu na sida, minakuda. Asirani magtalewata, sisada hata hita, sisada taniyang to magtalewata pag inumasay. Ang kiat barhite, atapulapul siap kamu, bahasa yang terlibat dia kita kasih yang nama ta sisa 5 tahun berhenti kok pasuk sanu nakapaparan anak doh baru suang soni nang akapaparan tutu sudah abang apalah saluhut paparan di namangon saluhut do kita paparan di namangon alai molo siap kami siap kami burjem na burung di namangon Sodo kami apalah saluhut na turut berduka cita. Molo kami nama dok tuamu. Tuhi tado do Tuhan. Adong hea usaha ipesal Mesia bulu ayat 10 dok sama. Itak ni 70 tahun dia nak angkau bulu Jawa. Molo dung lobi mar aku kum kay maras. Damangon adong bulus nak kabak tau. Jala sering dari hudok molodong pertemuan manang di Paradato. Itak 70 tahun do anggo di Jorman. Bahasa molodong naso mahamulia. Ikos sarimat tua agui benota. Sadapur saurma tua. Ekos pasahaton nasida do soman keras kumana sida natur bentuk cita. Bola tu soal dia pe, nau pasah tangan nau do na pinasan di sini tuan boru, balas maruhamu, tuamu bola hasutan soalnya mah sihon nani, nanti dia ada tu pe. alam negro mana beruta bisa terbantu dua talas berata kamu bawa iya ala opa dokter yang beruta saduna ala kami datang dari pasar
ihamu hahangkin nami tubuhan lupung siya kijang suang-suangin ng punguan silaw raja suang-suangin ng suriyak ka bodo nami lo amang bodo nami na barjolo sa hali tuhamu hahangin nami tubuhan lupung tutu niyan sisa dari sepertahun atau tidak ang koila somon dia pastornya ang ginamyon no kami sarupa dohita jadi mau lihat ma dia kapoda hagamu sebaik itu kami mau yang ikut sudah somon dia komui nakiran kapoda namyon parhata do si panuturi jala kedua silau raja jadi mau lihat ma dia mau hangin kami tuh banyapong di supaya ngomong tuh kami anggia mahamion boi una nga pala 40% o 40 ganyan o yung tanami ani amang udah namion so ngonima tuhamu hahangin nami tuwan niyo pong siya kijang at turo so ang songoninang ihamu punguan sidaw raja ihutaon iluaton Doon na siya sulod. dohot na siya solo punguan ni ang ginami amaleoni tuhamu pe ihamu amat taraja do inanta daripada mau lihat ma sidohonan nami tuhamu ang giyak ma hatop tarabul ang karohan nami dua bidang iko saluna hata siribu-ribu tuhami do siya ulapul giyak kasaluhu nai horak kata mau lihat dohonan nami tuhamu punguan di sidaw raja narong di hutaot dohot narong di solo dohot apa ibu nami lasrohan nami ipasagtamu ang kahada tu hami hula-hulamu hami be tangyang nami jala ibagasrohan nami mau lihat itong pasagtamu nami tuhamu ang kamang buru nami doho sude na buru nami doho itong iboto nami sahap pe ulaw nun ay namarloja ulo hami do hamudo na ni pasakmu tuhami dua bituang kikon siyang dia ma hatop tarapul rohan yang kikon pauliate ma musa itong tuak kaparaspir na dohon tami sude na iliyang mu songonima ra hata itu sada hata ma tete Disiala sada ni rohan namin na marhula buru. Doon na marhahamaragi. Asasaw sudah Panginoon atau kami mau lugod ng ni si Raja haturusan na patorus mo ada anu-anu to debata para semua asa yun Panginoon kami jala dipasukaso kami dipasukaso debata lepas partikeron kami mau lugod ng ni amanado buruna doon pasada may lugod ng ni si Raja haturusan so lima berapa lagi Pertama mah gontor si Dio jalan, nos perlu memado ke sana.